Memoir Kwaba, about Skeleton Man TV. So, Skeleton Man TV, Anna Wushi. Say, where your first time, Pomodia, subscribe, me notification is so. Click all no send your video, Pia, ye debetumuno, Abusia, one son Sabekan when ye be sure, Medasi be brave. Abusia for Ghana enemy number one, Abusia for Ghana for you now, a town for back, who say, any sa Igbo folly day or so, a person will create Igbo kingdom in Ghana, and Abusia for no, na say, well, ye Ghana for town for. Ba kope ebusia okase mane maho ebusia eho anobeden anobeba okase oduru honmu a wontwam ebusia oduru honmu a wo begina mo amonim de course eye asante hema ayie no ebusiafo Igbo folly dey me say obia anyeden antonsa amfre no obia invite no ono a de nipemu na ye den ebeduru ayie na se na ebusia obeduru honmu no say na agenda kese pa ye den etato no okra agenda bi enuti no ye den wo ba ayie na se na ebusia de see ye de course nyina chese wen tumi anyeden amfa ne nsa ankoto otumfo nsam no me say eye dwuma bi enipa bi ye den enipa bi ye omuhu agenda no na ebusuafo agenda no so omusi kwan a entumi anyeden entumi amaso na kwaku ana ebusia oni sa nkofo na omuye adwuma no no obedi nkomo omu esi kwan a sa kwa yi wentumi ankotia otumfo na ebusuafo wonu omedi nkomo a omu kirekirem enuma omu yeye woni bi a chese ye den ekoso ni nyina ebusuafo wo mu kirekirem etimodi e menche hono mumien ko video num. The Ashanti Volunteer Security Association Group leader no yene nkodi nkomo for security reasons ni din kura minyame ameka chese okay minyanche me do picture be pie we everything but ye ntimi nyesa but anadwe yene ni bedi nkomo kakra bi na afi ye gya ne kwa ma wako avosa ye mo adwo na ho etese onyakopa adomo na muso yes ye ho ye pa you can figure say what bread papa it's been a tiring day for almost how many days here. First of all, Mamuina amo any Juma Kesia when a dominina plus the Ashanti Defense Force. Awodano ni Juma Mudiama Yura Santene any Santamena Maya de Yamamamu papa. Biom the Akoswa Sisia millions of Ghanaians here and around the world. Ashe Efa Igbo Kenyon one yenua Nestana edi nkomo chirichiri ni namu said ye esikoe kakra ben bi na obetime e de aka ho bi mo wefidie so odi edika no meda ohwefo ase ene wa umu so dwuma pa wo bo e ma o man Ghana ne nkofo a e wa chiri kan ho yankopon shamu na e kan se e di jawa na yaso makesi na madibi wo na wutu wana monwa ade ni uwie ya enyi unsem free hwese wotime etu an asie na bibia akọ na efa igbo hini nsensem no ne pese etu ahwefo ni watiefo no so mema o mati saade wi mu kakra yi pa mfanche na papa no se de busi hunu no oye criminal jume ni nyema usie ne nyama no ebia meka criminal na monti ase na de usie ne nyema no e na odi be tia se onye nipa papa because ekwanya ofa so a nanka nyema nan bi na nanka obe no menhia abonte so nyema mako en nine it is 4 nanka ye me buta ye pa ka fedie okasia Ghana week after the woman kono ka odisa nyema nan ebe breakini nara na ma na nyakopon so de so kan ho a wodi nkugu na de kuba na ne se eye na asante hema yi yo doti ye ekosui enam na idwumadie ye mu bidie kodi kumasi before na nan no krampo na eye ne se ye ne mu no ne da eye ukwada no ye da na ye de ato ama na nanom ahemfo national house no ina ahemfo Ghana 16 regions ni aje wo mu atomo no wo mu na eba abetia ye ura no mama no dakina na se
Bible say ne branya me machia no na obonsam so tete ho eto hobi nokwa na himfu yi ba no na Igbo papa ya ofra ne ho se wo ye Igbo king so ebebi na avosa de mo amahwe program ni na mo hu se from day one we were on grounds see be hwe ne man kiti bi enko so ne ne bi ani pe bi ahye se ibetu afie enti no ye de bia no a bi hia wo nyina na wo di nkomo kire wo mu ye kwa sei na ye beye munye sei obi ye sei ama munye sei na se bra na me no mu di sa nkomo no ta bre no na Igbo hini afa hu di ewuram amba eye na se na bra wo be ye na se so no ne nante de o di atofo ma o ko nketi na amanfo ye live no mu di ato no so na fi course ba me no mu kase me pese me jai na makohe ko no it keeps on coming na mse dabi ma mi tie course yi mu ba ko na me hwa ade mi tie course ama for na boat amway ana Igbo hina ba me hwa na mse dabi e wo me hwa Igbo hini bi ama me hwa mo se Igbo hini na me hwa life this year mi tie na mse dabi mumra na mo me yanko e tisi mai hu na chi hu se na chi na yi hu ne nko for omu eto mo santre no eko e wana mi kachire o mo se ni pa 5 ngira gate mo ma kan na mo mese ni yanko ke ko ina se police ni ba kun ka woli no bi na wuram which is to be na nanom ijaima eyesa aka ahimfo ni free different regions ba no bia to na e recognize wo mo no awo kere o be bi na nkom ne e kachire police ni se e wono de na afa ye ni se na onye wuram owi e ka se ye chino de force ka se wo bi nko a e create different thing krama yi yo no be ye bibia o ti se da bi ntwene nko nembo abodwese ebetu ani tonyi na wuso wani atia na wudi nyansa ne ba bibia na eduru ne share so ne wonko nembo be ka police ni say this man mamin kan se mo me ka kire no because me ara me ka sa ya me ka kire say papa ya wo koi onye invited to this particular program. Wow. Inna perimeter hono oni seat we be tinya ye say yam nko the outside we are button to be tintin sami en sawa abonten a o transfer gunu inside ye hwe de course yam fa ne nko tent na wa abonten no so na won tena no so because inside that obi occupy ubi space wa bra yam friend ti o ti asa ka ne yam fa ne nko ti de o mo tena so no ba bi de o mo tena ye no e wo ye obia ufri da bibia na obi obe hwa ade ni bia no etim betena ho ti yamana mbey wo mo ti read that mission your first you declare break first one yamana mfa na wan ko fra da na yin fo no your first mission second mission and I catch your boy say papa we are what you was signing na betena ho I know him very well obetin yaye me I'm not moving me ma mi look am ho and I'm more kind of cast woman so in them. You come on to Debbie. Let me still go. If you did me about the metro home, I put this up. I did not. I don't think you one more. No impending future picture, no the church. If through so, and I'm a cocoa to me, the catcher in the can I speak to your leader? He said, okay. So because I don't know that. Please, good afternoon. Okay, afternoon. This is an instruction that I'm supposed to do. The instruction, you cannot have a picture with any chief today over here. A more day. What is and what you need question or share me and I say, wow, yes. That is wow. I'm on uniform and you cannot doubt whatever I'm giving out. They will say, in that tell me pretty, you know, say, okay, no problem, officer. We've heard you. Because I said, we don't see for no. They say, we did a slow dynamic show be a course. Yeah. So we did make 15 minutes and most omuna AC. Now, omuna AC, not that time in a bra. Now, no more saw omu chia or 2-4. It's almost you know, and the moose omu equal line, yan resist yan pamomo. And what I'm Missuma Bako comes on front, almost will get to Linamra. That was a good Nabayan. And I'm Michi with three. You know, first section, you do what you line. Second section, number Emma almost say, most of them got to 2-4, Mujina, the Chisa, the Bayadi. And I'm Yanka Sansono, and monitor the stand the Biomokubia. It's a 1 year friend, and 2-4 guy back or Nuna or Sat Yura
amrani I see. No e ka kire ne say me tro mani nya nsem ne nkodru ya me ba for content creative wo ne pa bi ma ono ne ka kire wo me na me frɛ di ukura you da flag no ono so di beside na me frɛ wo so ma him kwa ko le wo yewura ni mu no ne nananom hey ibo ni bi ba be se wo di line ni se sre ke no mo amana na ta otia di me di o di ko di ni se wo de ko kan sam so hu tufo ni ka ta ta me kire wo mo no di be 7-8 minutes na di ukura flag no on do sa ba so ka tente wo de ko na me se mate but so for kire ma di wa sa ma bi bet no wo deliver e dey ma ba from content creative na omi kire kura that time when you really slowly within the line. Wow. So when I'm for to say when you relax you do what want to move to the moment you side by side na you monitor the moves if you time na wo ko do ba for no na you wi adwuma no money na ade ba ko so na e dey wi adwuma na because then ko ta ma wo di na be break kura ni mu no ya cannot on the hin over here because on to mutan sense ni wo dis ya shen ko kwa ni ko fo ko di na tin ko ko mu ti wo no oh I see ni ko ti wo no you and the group am mo ni ka ko wo ba ye I was a I see yeah what na won ko eti ni mishi ti o se ye no na odilisi asemi ko na ka wo disika ama ni ko ko ni o ponsa na ade ba kwa na o pese ni chikana wo mo di ko no what did he say 10,000 Ghana cedis from the Igbo king in Ghana you then no mo di ko yes so we follow ni na kwa na wodi man no de ko ye no wodi man no de ko no duru wono no at the bank for any mo na wo tro ye no and I'm call back and I catch it and say can you please do a corrections for me not a correction by ya and I'm say the guy that just came the Igbo king 10,000 Ghana cedis no that money is for the Igbo community in Ashanti region in Kingdom Misrao. Shade we man say at a point is say you say the Igbo community na mo Ashanti me wan kasa no so no e ba ye wura ho so ene ne be din kuta ho bia na yes it's nobody enone koye ateki the glory no but you divert in catch them mo say the Igbo community in Ashanti region and that 10,000 neighbor the to be obedi dance dia be tia say e do eyi na se wono ma ye kasa no Yambo Igbo King, the name 10,000 Ghana cedis no was coming from the Igbo community in Ashanti region. In fact, me were disappointed because they were the choir no, and yes, I can be not would you say, you might have forced to be a tree, and Monica Sesta, or see a face and your money. It is a miadum. A bright thing, Kayan, we are the Omosi, Omona Moshe program now, Omu Freya Maya, that hint, no, they don't want to sell Madame message in the bottom. Namia do you to deliver. Eye wo djuma ma omo isi omo nso so eye ni pepepe di mai ye oku se obu safa ye hu ni Igbo king no sensam dia na de ekoso eno no I see because na just say wo hwemu ana say ono no ncho de we ni kwakoye nunyampe instead say okodo represent Igbo fu e wo Ghana ni Asantime mu no ono de we ni ko represent ono ni din yes ono no purposely no wo ba for 4 targets the first target only nananom no obetran wo dabere ho na akoye se we are recognized in Ghana into only National House of Chiefs never betran 110 asset you get it now second one when your picture being na nebika se de kuma wuhini ana obi ehibika yes even the kings and the chiefs in the Ashanti region no when wo mu be free the second target no and then the third one you be announce what the year kesi we yase Igbo king donating amount of this, no. And the last one, so then in some 2 for some, now what Chiano may come. I can't stamp 2 for cleaning you to mono. It's winning your mouth for not quite so more. Namiado, you're bringing in down, and to me, and so see the per month. Ghana for na chichini benche
ene Ghana fo ina ne adehye na emamo avosa amo bafo kantenkrachi ye mano so amo mayade papa na mate asante enim kyerese ebra sa Nigerians di yewura image ebesi ho minim sa avosa fo mu hu ye ene se de no omo toto yewura ye toto ne fel enem ne ade ne enim se sa ata na mu weyie mu tina mu ni abre but wo hwe de amaye ya aso eni papa de be kan se Nyankopon hira mo dodo Ghana fo ina so da mo ase e wo de amaye na ebriem se obre wo mpa nti meja na waje wa home na ye be se be di nkomo ye nim se niam pi gupuno so a ye ntimi ni hu nkomo sabria e be pia bonten na ye no we di nkomo in the very coming days ye da se papa nyame hira wo so ati Mr. Dawa se pa ni odwema pa